पुरानो सरकार यानी कि अहिलेका रासपाका जति पनि नयाँ भनाउँदा सांसदहरूको भनाइअनुसार बुढा सरकार, यो बुढा सरकारको पालामा यो हिन्दी भाषामा त्यसबेला सांसदको रोस्टममा उभिएर त्यसले हिन्दी भाषामा चाहिँ भाषण गरेको सुनिएको थियो। तर अहिलेको परम परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि नेवारीमा प्रश्न सोध्ने अनि तामाङ भाषाबाट चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिने यो चलन रहेछ। यो भिडियो एकदमै राम्रो छ, एकचोटि हेर्नु होला है त। मान्य सभामुख महोदय, वेकन ठोपाले बालावे बजेट हौदुतया जी ताफुन तैचोना तर व नाप चाहिँ छौ छुजुल धासिनी अनुसूची तिनिउपट्टि जुन फर्म भर्याका चाहिँ प्रोजेक्ट ब्याङ्क्यु हिसाबमा चाहिँ वौतु जो क्षेत्र नम्बर 9 यु क पाखे चाहिँ वौपट्टि खासै चाहिँ झिम्थ छनौट याउपट्टि छुए योजना चाहिँ खन्मरोली थो विषयले चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यू न भतिचा स्पष्ट तैदी तव अले जो क्षेत्र चाहिँ खासै एचोङक बालक बजेट मलाउपट्टि व अलि जितब्यू सिलिङ न चाहिने भचा मगाउपट्टि न खण्डुली उक्युपट्टि पुरा वेक है त जी थो प्रश्न तैजोना सुभा। मान्य नुरज बज्राचार्यले राख्नु भएको प्रश्नको जवाफ दिने अनुमति चाहन्छु। मान्य जुजपङ बेला छु अनुसूची 3 वर्दिसी मामी युबे योजना पार्दिसी पारा दिङी पसी मामी मान्य जुजे सुङबला चुताम दादाजी बंजाम धन्य जो बजेट किताब की यांगी जो पिंक किताब की मलम पिंक किताब की नांगी ना ओजू जम्मा खाबे ओजू जम्माना अनुसूचित 3 की तीनी भर्ती पे योजना इनला ओजू से मान्य जुतंगाई ता शिव बिजम छु ngai dulu na pangji dulu pangwe wala na pangji छु जम्माना yang je जम्माना 100% के laham bang be tamain छु पटक cha yang je सुरुवात लबल मोला ngai सुरुवात लबल मोला छु के द जम्मा जन या जुंगसी हम अगाडि बढाइ दितो जी सुधार लासिङी तो जी ओदबे कारण से मान्य जुचा सुङबे छु दरम ngada न्युबेताम जब नहीं इल्ला सुरु लाबल मोला जब माजना सुधार लासिङ नितो जी पाँच में आई सुंग मोला